Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kur'an okuunu үйрөнүү, Kur'an тамгаларыны үйрөнүп жатабыз. Эми бүгүн окуй турган тамга то тамгасы, бул дагы жоон тамгаларга кирет. То, ты, ту. То, ты, ту тамгасы. Толь, 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 той, той, тай. Тай эмес, тай болуп, жоон болуп окулат. Шат, шат. Токтогондо дагы шат эмес, шат, шат. Бат, бат, бат. Кот, кот, кот. فقط فقط فقط. وطن وطن وطن. طالب طالب طالب. طرف طرف طرف. طهر طهر طهر. طفل طفل طفل. مطر مطر مطر. مطلب مطلب مطلب. مسقط مسقط مسقط. موطن موطن موطن. مربط مربط مربط. اصطبر اصطبر اصطبر. يصطبر يصطبر يصطبر. استوطن استوطن. Бул жерде да мына т эки т келди. Бирөөсү ичке окула турган т тамгасы та. Истаутану айырмасы. Истаутану. يستوطن يستوطن يستوطن. эми тарaf тарaf мына тороф болсо керек, тобак деп жазып коюпту да. Тарaf тароф жоон. Бул ро тамгасы жоондагы ички дагы окулуучу тамгалардын катарына кирет да. Ро тамгасы менен лам тамгасынын өзүнүн эрежелери бар. Тароф тобак тобак. سبت سبت سبط سبت سبط سبت سبط. مستتر مستتر مستطر مستتر مستطر مستتر مستطر. Ушундай айырмасын билдирип окуш керек болот.